Maphelo a badudi ba Bloemfontein a mo kotsing. Bontsi jwa badudi ke bao ba nang le go malwetse a go se alafege le go phela ka ditlhare gomme go emišwa ga ditirelo tse go gakaditše seemo. Ke nwa dipilisi tsa di-ARV ke date ke di-19 ba re fa di-date re tsamaya ka dikurupu ga re fitlha mona oseng ka 6 re fitlhela go laetue mona di-light go laetue dimello mona go a bina go tletse maje. Ke ne ke tlile mona hoseng ke tlile tleliniking wa ile date ya ka e tlopha ka dipilisi tsa high blood ha re di fumane manesa ra tshaba go sebetsa bana batho bana ba tlo kena ka hare. Dikgwebo di hlwele di tswaletšwe tše dingwe tša dikgwebo tša badudi ba go tšwa dinageng tša kantle di be di hulwa. Beng dikgwebo ba re se ba bušetša morago. I'm feeling very bad. They are damaging too much things in my shop and they are looting the most expensive things in my shop, like cigarette, like flavor, and my cash money. Rolo re tshamekile mo community ya rona ke go sireletsa batho setšhaba sa Mangaung kaofela. Ge dikgwebo di tswaletšwe badudi ke bona ba kwa go bohloko. Ba bangwe ba re go emišwa ga ditirelo go fetogile go ba ditiro tša bosenyi. Ba thubile dishopo tse di re servicang, and then the poor people ba le gore they are the hawkers le bona ba izama mo strateng, they cannot work. Those people ha se bona ba providang di-services mo locationing is municipality. Maphodisa a golegile batho ba 17 ka dikgaruru tša phatlalatša go tloga mo lemeganto ye e tsoša go hlongo ka mošupologo. Batho ba bangwe ba 35 ba tšweletše pele ga kgorotsheko ya magistrato wa Bloemfontein magareng ga bona go bala le moletwa dikgoro yo a lebanego le molato wa polao e se ka maikemišetšo moo go bolailwego ngwana yo a sa lego mahlalagading. Moletwa dikgoro yo o lokollotšwe ka peile ya sekete sa diranta a se gwa hlaka ga e ba mogwanto wo o sa tšwela pele go ba bjang.